tu ilawe harumwezi fungo za azali de noandoaha huwa basa ngalazimu rione emajera namna aliyo nila namna ya ujitarisha rijeri puwenga yo ya vili amdani harma namna yo ya wanaze nongo ngabo tabu ya ndani ya lazimu rirambu ritawe endai dokaya ya makandida wakawahenda harma sehele wacheremane harma ukaya minye natende wende wadunga sitira paske hiyo ngejori vunza hiyo ngejori danganya ngejori poise mvu izora hunda harma zinichaguzi zinu ziradehe shitukavo amungenge lazimuro umakinifu wandu waonesa zimbwana wandu wazionesa ujima ema kandida wo watanu waonesa wendelee shautije wakomore watukufu. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amdhani ngasina haki ya ujifereshea ila namna zenongozavira jana inongo handani handani ya uona ndukaya wakahenda harmaze hele washini weve wamaraia wa Komori washini weve wamgala wahanda wazali ya mgala wa ukandahu lutaha ya tefijo ze banjuhemi harbati ya rengei kailo ponzi ya jinike ze voti ya jinike kaha hundu havo ya renga makiesi ende afanyizwa kahanza hama 2019 ondoa unondo inamna yeye yakafanya ihadani deze bureau de vote za Kamala honi za tutatsaya namna kai ondu pia wazijua hasa wajojua wazitata zenro wadati hiji wanduke kwa zijua wafanya shidamna wafanya wandu wajua yoka ulida hindi wandu wajuhe hamvu wadanganyeze ni chaguzi shawandu kwa jafanya namna ye haja tena safukare hedi harenge makiesi na ndu pia waono kainda harenge makiesi safukare yote ngo yako lazima ikeikiri yo namna ya utsonga baya sha wa imaraia no wakaya henda harmazi ni chaguzi wastahamili wasa wahono namna ya uzia wawidi kufanya hawinji halafu tena uchaguzi ubire hasalama yao lazima rijifereshe rireme koti wakahenda harmazi hele rijifurahi sisi wa Komori maraya wa Komori la namna zenongozavira riombe kaya ingayo yasaya ya lazimu ripue ngajo hipuha amani intia hatu ilawe harmwezi fungo za azali de noandoaha huwa basa ngalazimu rione emajera namna aliyo nila namna ya ujitarisha rijeri puwenga yo ya vili amdani harma namna yo ya wanaze nongo ngabo tabu ya ndani ya lazimu rirambu ritawe endai dokaya ya makandida wakawahenda harma sehele wacheremane harma ukaya minye natende wende wadunga sitira paske hiyo ngejori vunza hiyo ngejori danganya ngejori poise mvu izora hunda harma zinichaguzi zinu ziradehe shitukavo amungenge lazimuro umakinifu wandu waonesa zimbwana wandu wazionesa ujima ema kandida wo watanu waonesa wendelee shautije uvunziha wakati wa uvuna hasa yapo ngajoji menyelea zonzi ngajoji menyelea yenti yembwana yafanyishiha baya yapo kena hasulivahana amge yonde atende narifanye mashawiri richijera jimana sharitendeze ila ukaya azali hashindwa ego jima keti baoni tena
lelo nge lazima uangalie e deuxième tour amdani yonde atende safi likawandu pia watsanganyiha waonesao ya ukaya kabati namna ya gwanzima haila namna zinatija zirohau harmwe ze bureau de vote jatse na ukaya ila namna ndo wahenda harmwe ze chaguzi ye participation yombantere kabati mdu jojo ya mbikaya hashindi hahuru 50% des inscrits. Donc yabo le deuxième tour ihala dara isaga lazimu itulanziani amunge yami ndio niona muhimu safi lelo yakaondoa shinde watendeze ukaya egwazima shindwa lazima roende harmo deuxième tour zinatija zivimisiwa inamna lazimu zivinisiwa ya hunda hunde sha kabati namna yokanga mndu ya hunda he premier tour yone mwana nkuu ya lazima rima riwanili na yo bwana ya hatu sisi baina hatu ritawe wa mgala uo ya ukayanga George Mane rijimenele zevura hara za ndibure na mimi kama natamani ukaya uwe makinifu iwanu wahenda harmaze hele wawonesa wajode hendelea hamu makinifu abonge bane gwanzime shindwa haruma zenye chaguzi wizo abaha gwanzima ibaki ndahu ibaki haruma ukaya zinatija ngazio zibadiliwa harumwa seni no harumwa kurukuru wanikikaza aliha hundu dès le premier tour yode hatari nkuu yari ile usoni mwatu buko abodo bali ngabo mbana nkuu za kufanya yao yode bana kaya ngio muhimu ya ukaya makandida watano watsanganyihe wasamize yekseni nekurukuru wa dunge zinatija namdani kaye handani ndo shindando ambaye waonese ukaya ila namna za chaguzi zavira kabati namna eseni jujwa yambikaya ngabombe ya hunda dès le premier tour kabati namna habo yakaya wandu wahenda harmaze ni chaguzi kwa jaka wenji hakuwa kutaila abo kabati mjujwa yambika hundu 50%, plus de 50%. Donc il a déclaré waka hundu parce que quand tu dis danganya na monsieur Leandro mais 50% tu dis hima votant já 50% ya hima inscrit de tsonge za ukam rahundu dès le premier tour sinon kaikiri et comme kaja hunda plus de 50% des inscrits ya uge lazimo bafanyie deuxième tour beke gena 60%. Na hiyo ila namna zinongozi iliyo kabati namna ya ukaya na wamru ya zihunda abunge ya boze bwana zahe makandida no marai ya ukaya gelazimu bakae deuxième tour yabo gelazimu zinatija ziwaziwe namna stahiki zitekeleziwa namna stahiki riwane sisi batifanyishihe fijo parce que wanu waliyo emba hati ya emba anugo ya wabakia serikali ya zali fijo walidunge wamie abugele fijo neze bwana ngelazimu rizie hata musizoni ika hakika wasubuti wagabili zendongo wazibadilie namna nzao hiyo ngelazimu ndo harai watukono ja wakiri abonge mimi tika ufanya jitihadini pesa haraka nitekeleze fikra hangu ili nitahe makandida watiremane shade kinyume wazidi ukabajima ili wawane bafanyihe deuxième tour hasa una kini ya ukaya ikama de deuxième tour abwaza la shindwa abge naritendeze ila ukaya ngaranzo azali ya shindwa garjo ukaya bajima harmo ila namna za ndugu kufanyisha hiyo rendao hiyo makandida wa opposition ngojoka bajima harmo ila namna ya usarifu ya nchi horendao hiyo abge wanatije waremana wangamiza izo wafanya warozo ula
ila zila mvua zifanya wa wanejize enchi iliyo na tamaa nao yandisojiviwa ne namna zanongozavira akonge mimi ngamuombo maraia ne makandida watanganyike ndondondo iliwa wane bakaye deuxième tour ifanyishihe hamane namna ya lazimu ifanyishihe halafu ibaki harmwa natija za sibuzi almuradi lazima rikitamaani ila namna zanongoza vira sha etama hiyo lazima idungane na bwana za sibuzi ili zenye chaguzi zino si hibwa azalia tike hahundu di premier coup nongo buko kena ukiri ne namna ensiliyo namna maraya walio kabati namna ijokiri. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.